ikaze bakunzi ba Semugeshi bayingana dossier analytique ndetse na Forbes official twongeye kuba ikaze mu makuru agezweho mu burasirazuba bwa hagati. Nge ndibayingana Semugeshi ndi kumwe na Joseph Iradukunda ikaze. Urakoze cyane bwana Semugeshi ikaze ko bakunzi ba Semugeshi official ko mubizi kubivuga ndetse na Forbes official ni channel zikugezaho amakuru atandukanye ariko yibanda ku karere ndetse no uburasirazuba bwa hagati bw'isi birumvikana nakakanyere turaje na kindi rero kiri kuvugwa Joseph reka dore kuri iyi nkuru iri ku rukuta rwa Defense Intelligence ku munsi w'ejo ubwato bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika USS Provence bwahagaritse ubwato bwa Iran bw'imizigo bwitwa Tuska n'ubwato kandi bwari busanzwe buri no mu bihano byashyizweho na rwa rwego rufata ibihano nyine muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika bita OFAC. Ubu bwato bwa Tuska suku hagariko gusa ko bwanarashikongera ngo abari kureba no mashusho ari kuri Defense Intelligence barabona ko buno bwato bwa Amerika bitwa Provence aha ni mu kigobe cya Oman. Hanyuma rero ubwato buri gucumba hari inyuma n'ubwa Tuska bw'abanya-Iran bwari burashweho nyuma yuko bwageragezaga gusohoka mu muraro muzi buri guca muri kino kigobe cya Oman ngo bugiye gucuruza nyine bisanzwe busohoke, ariko Amerika urabizi ko yashyize barrier yo mu mazi muri kariya gace. Ni icyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joseph, wowe wumvute cyangwa se ufatute cyane ko ari abari amazi magari. Aya ni amazi magari ariko iki cyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo cyanshimishije, ariko ntekereza ko atari nanjye ngenyine na benshi ntabwo cyabashimishije kuko nyuma yuko batangaje ko Iran yemeye agahenge ndetse no gufungura byuzuye Hormuz, Amerika yanze gukuraho ubwirinzi cyangwa se yanze gukuraho barrier, ivuga ko izareka amato yanda gatambuka ariko afite aho ahuriye na Iran ntatambuke. Ikintu cyababaje Iran cyane nayita yiyemeza gufunga Hormuz noneho byuzuye. Amerika ntabwo turabasha kumenya icyo igamije, ivuga ko gufungura Hormuz bishoboka ariko yo idashaka gushyira agapira hasi niba ariko nabivuga. Hormuz nkuko muyibona iyi nzira ikora cyane kuri Iran ndetse yewe Iran birashoboka ko yayigenzura byuzuye kurenza undi wari we wese. Kuza rero Amerika igashyira ubwato hafi amato y'ubwirinzi cyangwa se barrier igategeka ko Iran itazongera gucuruza mu buryo bwari bwo bwose, ahubwo ikavuga ngo Iran nice bugufi andi mato adafite aho ahuriye nayo atambuke, ariko yo ubucuruzi bwayo ntibwemerwe. Iran rero yahise yikora umusazi niba ariko nabivuga iravuga iti namwe ntimuzacuruza. None kuri inshuro Amerika byatunguranye rero irasa buriya bwato nko rumaze kubivuga, nge numvaga byibuze ari igitutu bazashyiraho ariko kurasa byahise bifata indi ntera ku buryo n'ubwato bwa Tuska bwari buturutse. Urabona ko uko iyi karita yo mu burasirazuba bwo hagati ishushanyije nagerageje kubishyira muri roya kugira ngo abadukurikiye bize kuborohera kubibona. Iki ni igihugu cya Iran. Urebye aho iyi mouse iri guca iyi yose ni Iran. Ni igihugu kinini, Iran bura ni igihugu kinini ndetse ubona ko gikora no mu nyanja Caspian. Aha hose kikamanuka iyi ni Iraq, urabona ko ari Baghdad birumvikana. Aha hose rero kuri iki kigobe cy'aba Perse aha hose ndi hari ibyambo bya Iran. Ari abantu bumva Iran bakagira ngo nagahugu ni igihugu kinini, ni igihugu kinini uri kuzamura civilisation nini cyane mu mateka y'isi. Aha hose ni Iran. Hanyuma rero aha hose muri kino gice twavuga ko ku majyaruguru y'ikigobe cy'aba Perse ahari ibyambo bya Iran. Amato ya Amerika rero afungiye muri ino nzira hano mu kigobe cya Oman, bavuga ko amato ya mbere ya Amerika ari nibura muri mayiro 200 uturutse mu muhoro wa Hormuz, bivuze ko ashobora kuba ari muri bino bice gato ukinjira mu muhoro wa Oman, ariko ya mato yabo manini y'intambara ya USS Aircraft Carrier yo akaba ari hano hafi y'inyanja y'Abarabu kuko ntihari gukorera ubutasi. Mu kanya turaza kugaragariza abadukurikiye ukuntu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisa nkaho zimuriye ubutasi muri kara gace k'uburasirazuba bwo hagati. Ngira ngo tukibivuga wenda twahita tubigaragariza abadukurikiye kugira ngo babone ko uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gukora ubutasi bwo ku rwego rwo hejuru muri kariya gace. Amerika nakubwira ko Amerika nakubwira ko yamaze kurakara cyane nyuma yaho Iran ivugiye ko nayo itazemera ko hari ubwato bwongera guca muri Hormuz itabigezemo uruhare. Amerika birasa naho yo noneho ishaka kwinjira mu ntambara byeruye kurenza uko Iran yabitekerezaga cyangwa se ya bargaining power twari twavuze ko ari ishobora gukemura ikibazo uburyo bwo kuganira kuri
kuri ibibazo barimo. Amerika yo birasa naho noneho yazanye intambara, umaze gukomoza ku butasi bukomeye Amerika yazanye hafi. Dore ngubu n'ubutasi ni video iri ku rukuta rwa Defense Intelligence hamwe twatangiriye n'ubundi igaragaza ko usibye ibikorwa bya gisirikare Amerika na Israel bari kugaba muri Iran. Urabona ko hano ubu n'ubwato bwa USS Gerald R. Ford nabwo burabwagiye bwifashishwa cyane mu bitero bagabye kuri Iran, buri hano bwari bukiri muri Mediterane ni Israel. Hanyuma ahangaha hari ubundi bwato bwa USS Abraham Lincoln bwo buri muri Indo-Pacific cyangwa se mu nyanja y'Abahinde hafi y'inyanja y'Abarabu. Urabona ko ni ibitero byagiye bikomatanya, noneho biba byongeraho noneho ya barrier bashinze hariya mu kigo cya Oman, bashinze yo guzibira cyangwa se gucungira hafi ubwato bwose buvuye ku byambo bya Iran, kubera ko Iran nayo nubwo yafunguye Hormuz mu minsi ishize a condition, nayo yavuze ko amato yemerewe gucara n'amato y'ubucuruzi ariko adakomoka mu bihugu by'abanzi. Bivuze ko Iran nayo nubwo yarifunguye Hormuz yayifunguye igice, naga amato yagombaga gucamo yagombaga kuva mu bihugu nka Emirates z'Abarabu ndetse na Arabia Saudite. None ukibaza ngo ubucuruzi buraza gukorwa bute ko n'undi ara mu isoko mu kigobe cy'Abaperse bino bihugu ari nabyo bicuruza ku ngano za Emirates z'Abarabu, Qatar, ubwami bwa Arabia Saudite. Ibi bihugu byose tubibutse ko ari ibihugu bifite nanone ibigo bya gisirikare bya Amerika. Hahandi Iran yavuze ko uko wifatanya n'umwanzi ariyo Amerika, uko byazigenda kose nayo ntizakwemera, ntizatuma uhumeka. Ari nayo mpamvu yavuze iti, ngira ngo wenda tugaruke kuri kimwe mu byambo bikomeye mu gihe wari ukibabwira, nayo bati niyo mpamvu icyambo cya Saudi Aramco. Yego, tugaragariza abadukurikiye ikirere cyaramutse nabi, sinzi riba biri buze kudukundira. Yego, ndabona za Iraq baziduha. Icyambo cya Saudi Aramco ntago iri kwita inkundira neza, ariko ngiyi ndumva bari bakimaye hano. Ngiki icyambo cya Saudi Aramco. Iki cyambo rero ni kimwe mu byambo bikorerwaho ubucuruzi bukomeye, ngira ngo ingiki bakiduha hano mu kigobe cy'Abaperse. Ahantu hafi ya Arabia Saudite, ahantu ni hamwe mu hakorerwa ubucuruzi bwo ku rwego rwo hejuru. Hanyuma rero hakaba n'ubundi bucuruzi nanone bukorerwa hano buriya, kuko Arabia Saudite icuruza impande ebyiri, kuko yagize niba nabyita nk'umugisha kuri Arabia Saudite. Yego, bakora ku nyanja. Arabia Saudite inakora ku nyanja y'Umutuku. Ahangaha hari icyambo kinini bita Yanbu, nyaro nacyo cyambo kinini kiri hano ku nyanja y'Umutuku, rwose kiri hano hafi y'ububiko bwitiriwe Mohammed bin Salman. Yanbu iri hano. So nari gukomoza hano ahangaha nko kwiki cyambo cya Saudi Aramco, hari n'ibyambo byitwa Umwami Abdulaziz. Ni ibyambo binini, naho ubucuruzi hanini usanga bubera. Ubwo nujya kuri Kuwait nayo ifite ibyambo binini, aho hose ni muri zone y'ubucuruzi. None ukibaza aya mato yari guca gute, yari kuva hano ate ace muri Hormuz, cyane ko Iran yaravuze ko amato rwose aturuka mu bihugu by'abanzi nakari bahawe. Leta zunze ubumwe za Amerika nayo zo mu gusubiza zitero natwe amato yose aturuka muri Iran ntago tuzayemerera ko yaca muri bino bice turi kugenda. Navuga ko ari nk'amananiza Amerika nayo yashyiraho. Yego, ni impande zombi zase zitangira kugenda zinanizanya, byibuze binorohereze ibi bihugu by'abariye ba Leta zunze ubumwe za Amerika. Vuga bati nimba Iran idashaka kurekurira ibindi bihugu nka za Emirates z'Abarabu baramaze kuvuga, bakavuga bati reka natwe tuyifungira amato kugira ngo nituyereka ko ikibazo kiyikomereye cyo kudacuruza, byibuze nayo uribuze kwemerera ibi bihugu by'abariye. Kandi kuko ni nacyo Amerika isabwa no gufunga umuhora wa Hormuz, ngira ngo mu byayizanye nuko ibizi neza ko ibi bihugu byari bisanzwe bifatanya na Leta z'Ubumwe za Amerika no burasirazuba bwo hagati, nabyo bigomba guhabwa agahenge mu buryo bwose bushoboka, cyane ko navuga ko Amerika yashoje intambara ibizeza ko nta kibazo na kimwe bizabatera. Bisa naho Amerika yari yiteguye kurangiza iyi ntambara, nta muntu igezeho ingaruka iyo ari yose, kuko Amerika yari yizeye imbaraga zayo. Nubwo navuga ko kuri inshuro byahindutse sengesho, bise nk'ibyahindutse. Reka noneho tureba Iran yasubije ite, na cyane ko nyuma yo kurasirwa buriya bwato bwabo, Iran yari yavuze ko n'ubundi nta kabuza iri buze kwihora. Ngira ngo Al-Qatam, wa muvugizi w'igisirikare cya Iran, yase bivuga mu itangazo, navuga ririmo umujinya n'uburakari byinshi. Amazina bitangazo yashyize hanze avuga ko nyuma y'ibitero bagabweho nabo bari buze kwirwanaho. Tangazo ndabona nari kuribona hafi, ariko Breaking News iremeza ko Iran
yahise igaba ibitero bya drone ku mato ya Amerika ari hariya mu burasirazuba bwo hagati cyangwa se ari muri kino gice mu kigobe cya Oman. Niba ndeba neza ibi bihugu byombi n'ubundi intambara isa naho yongeye gutangira kuko ni ugusubizanya bya hato na hato, bamwe bararasa ubwato bumwe abandi bakarasa ubundi, ndetse niba Iran izitangaza ko yamaze nayo kurasa kuri leta z'ubumwe za Amerika, ibi ngibi bivuze ko ni umwuka w'intambara uri gututumba. Ntabwo ko bitaragera nk'uko byari bimeze mu gihe agahenge kari kataratangira, ariko kuri iyi nshuro dushobora kuza kubona none izindi mbaraga zidasanzwe z'intambara haba kuri Amerika ndetse no kuri Iran, cyangwa se ibindi bitero biremereye byongera kwibasira Iran. Ariko kandi wareba uburyo Iran nayo ikomeje kwakitinga mu gihe Amerika iri gufata bino byemezo, bigaba bisa naho noneho Iran yiteguye nayo kurwana ku buryo bweruye, kuko ntabwo iri kugaragaza imbaraga cyangwa se ubushake bw'ibiganiro ibyo ari byo byose, mu gihe Amerika itaca bugufi ngo yemere icyo Iran iyisaba. Ariko kandi Amerika nayo yavuze ko itazigera yemera gucishwa bugufi mu buryo ubwo ari bwo bwose na Iran. Bivuze ngo dushobora kongera kubona imbaraga zikomeye z'ibitero bitandukanye nuko twari twabibonye mu minsi ishize, ari nako isi ikomeza kujya mu kaga ku bukungu. Ni ubukungu cyane uvuze ingingo n'ubundi hano defense intelligence bari bagarutseho, bavuga ko Iran kuri ubu rwose iri gutekereza ko Amerika iri kugerageza kubayobya, isa nk'iri gutegura ibitero bishya. Ngira ngo umaze iminsi ubona iby'ingendo zikorwa n'indege z'intambara za leta zunze ubumwe za Amerika. Yego. Hanyuma hano dukomeze kuri buno butumwa, ariko Amerika ifite ibikoresho, ifite ibikoresho by'intambara. Ahubwo Trump ejo agana na Fox kuri ibi bikoresho abantu bibaza uburyo Iran ibasha kuresista nayo resistance ya Iran. Ngira ngo abadukurikiye tubararikira ikiganiro turi bukore nimugoroba, turaza gukomeza kuri resistance ya Iran, tunarebe se ubundi no mosaic defense strategy ibafasha ite guhanga n'ibi bitero bya Amerika, kuko intambara by reality iyi ntambara iri asymmetric. No kuvanga abahanga ntago banganya ubushobozi mu bya gisirikare, ariko resulta tuba tubona zisa nkaho ziri symmetric. Ibivuyemo babisa nkaho abahanganye baganye imbaraga mu bya gisirikare, no kuvuga ngo ari igitutu cya Iran kirakora kuri Amerika, ari ibitero bya Amerika nacyo kigakora kuri Iran ukabibona. Bivuze ngo nubwo tuzi neza ko Amerika ari umunyembaraga, ariko kandi Iran ibasha kuyihagarika mu buryo utabasha kubonesha amaso, ariko resulta zikakwereka ko byibuze hari uburyo Iran yabashe kuyihagarika. Ari niyo mpamvu buriya akenshi umunyantege nke arafanwa, byengi birabizi. Niyo mpamvu benshi yo bumvise ngo Iran yafashe kino cyemezo bahita bemeza ko yacishije bugufi Amerika, kuko gutsinda kwa Amerika si inkuru, ariko gutsinda kwa Iran, gutsinda Amerika bwabyo nibyo bigize inkuru. Aha ngaha rero Trump yagane na ABC ndetse na Fox avuga ko Iran yakoze ikosa rikomeye cyane, bityo ko igihugu bashobora kukirimbura. Blown up. Ubwo Trump yavuze ko icyitwa ibiraro byose ndetse n'inganda z'ingufara muri Iran ziri buze kuba zagabwaho ibitero bikomeye cyane. Ngira ngo urabona ya ndege bita Beast, iyi niyo ndege Trump agendamo. Buriya abantu bibwira ko Air Force One ari indege ntoya, ni indege nini iri mu bwoko bw'ama Airbus. Irasaho ubwo ni indege nini ifite buri kimwe cyose, ni indege ikomeye cyane. Umukuru w'igihugu ku makuru numva bivuga ko buriya harimo n'ubundi bushobozi cyangwa se icyumba kibanga. Indege iramutse igize ikibazo, icyo cyumba gishobora kuyivamo direct mu gihe yabirashweho, kikamara kandi amasaha arenga 24 kiri muri space, ku buryo ubutabazi bwa Amerika buri usanga Amerika navuga urugo rwa kabiri rwa perezida wa Amerika mu gihe haba habaye ibyitwa catastrophic cyangwa se ibyo twakita bino bihe bidasanzwe mu isi, catastrophe cyangwa se igihe kibiza bidasanzwe. Uru ni urugo ngo umukuru w'igihugu muri Amerika ashobora kujyamo, kuko indege ifite ubushobozi bwo kumara amasaha menshi mu kirere kandi ku butumburuke bwo hejuru. So ibi rero ni ubushobozi nyine bwa Amerika barubatse, ariko sinaya makuru yonyine kubereka. Ariko ndashaka ko hari ikintu dukomozaho gakeya. Nabonye inteko ishinga amategeko mu mpera z'iki cyumweru ku kiranyuranyo cy'ijwi rimwe gusa bigaragara ko yambuye Donald Trump ubasha kuri iyi ntambara. None nijya bivuga byo kwinvendinga cyangwa se gucurika Iran biri buze gukunda mu gihe inteko ishinga amategeko hari itigeze yemeza ububasha busesuye bwa Donald Trump muri iyi ntambara Iran. Nekereza ko muri kiriya kimwe dusize inyuma, ahubwo hari amatora yabaye muri Kongere ya Amerika. Ni amatora yaragamije kureba niba basigira Perezida Trump cyangwa se bamuha ubwo burenganzira ububasha ko yatangiza intambara hashatse. Ariko nago buri ari kenshi dutekereza ku minduka n'ingaruka bishobora guteza, cyane ko ibyemezo bya Trump ahanini hari ababifata nkaho biri personal, kavuga bati asa nk'ufata imyanzuro mu by'ukuri mufitiye inyungu. Abandi bakavuga bati ariko ni ya politike ye yamaga
yo kongera gufata leta zunze ubumwe za Amerika akazigira igihangange mu isi. Ariko amatora aherutse n'ubundi Sena yari yemeje ku majwi 53 ko bitera zakomeza kubigaba cyangwa ubwo burenganzira buhawe. Hanyuma nyuma gato aza kubazwa ari muri ya Beast ya Force One, aza kubazwa niba Kiba ari igiye gukurikira, aravuga ati we never know, ntabwo babyemeje cyangwa bihakane. Bivuze ngo birashoboka cyangwa se bizaterwa Perezida wa Kiba rwose buriya ashaka yakicunga. Hanyuma tukomeza n'amakuru yacu Joseph, nyemerere dukomoze n'ubundi ku bwato bw'abafaransa bwa CGM Evergrande bwangirijwe nawo mu Moro Hormuz. Iran ikimara gufungura izi nzira, niba mbyibuka neza byari kuwa gatandatu mu masaha y'igitondo, kuko kuwa gatanu w'icyumweru gishize nibwo mu masaha y'isa 12 z'umugoroba twe twabimenye ko umuhoro Hormuz wongeye gusubira mu kazi. Hanyuma nyuma kuwa gatandatu bukiye ku isabato nka saa 3 z'igitondo tubona irindi tangazo ryemeza ko ngo uramuhoro usubiye uko wahoze, cyangwa se ubwo nyine nta bucuruzi bukomeje kuberamo. Iran itanga gasopo ibwira amato yose ko atemerewe kongera guca hariya. Amato yaciye natwe twafunze Hormuz none 100% nta mwongera hari amato yaciye araraswa. First of all, hari ubwato bw'Ubuhinde bwahaciye buraraswa, nahise mbona n'Ubuhinde buri mu nzira zo guhamagaza ambasade wabwo muri Iran. Nyamara mbibutse ko Ubuhinde busa nkaho buri gushyigikira Iran kubera ko Ubuhinde nicyo gihugu kivuba hakishyuye mu mayuan. Urumva ko petrodora nayo iri mu bibazo. Ubuhinde ni bw'Abafaransa ya systeme yo mayuan yo kwishyura mu mayuan, gitoro bagura hari kwishyura mu madolari, petrodora bakayikatinga. Hanyuma rero ubwato bw'Abafaransa bwarasiwe hariya, ariko si bwo gusa, kubera ko hari n'amato abiri ya Iran ku munsi w'ejo leta zunze ubumwe za Amerika zarasheho twanabitangiranye. Hari n'ubundi bwato bwasubijwe inyuma bushaka gutambuka. Urumva ko uyu muhoro Hormuz mu by'ukuri ari kuberamo intambara irenze ibyo dushobora kwibwira. Ngiri ryatangazo navugaga ry'umuvugizi wavugaga ko bagiye gutangira kurasa n'umugabo w'umuhanga, yagiye gutangira kurasa utuje, ariko bigaragara ko afite uburakari. Abadukurikira mu marabibona amaso ye. Ikintu gisekeje kuri uyu mugabo, Israel na Amerika bavuga ko ari AI ngatabaho kubera ko n'umugabo wanditse izina mu gihe gito cyane rwose, yanditse izina ku rwego rutangaje. Hanyuma ari ikindi kintu buri abantu batazi, buriya ntabwo ushobora kuba umusirikare w'ikirenga muri Iran nta mpamyabumenyi nibura y'icyiciro cya kabiri cyangwa se cya gatatu ufite ya kaminuza. Aba ari abantu b'abayelite. Niyo mpamvu ndi kuvuga ni Iran kubona kuyirimbura bigora cyangwa se kuyisenya bigorana, uretse na ya Mosaic defense strategy yabo, ni abantu b'abayelite baguha imirimo kubera kwifitinga. Twize kujya tubiganiraho ku ibuga Global Prime, tuvuga ko hariya basa nkaho bararemye chaîne cyangwa se ikirongo umurongo muremure wo ku inshingano zizagenda zisimburana mu gihe habaye ibibazo. Abagaba uburyo bagenda bakora ubutegetsi bwabo, ntabwo bafata amabanga ngo bayehe umuntu umwe gusa uri umuyobozi, ariko uburyo bazasimburana ushobora gusanga guhera kuri wowe kugera ku mwanya nk'uwa 7 mwese mufite amabanga kandi mufite n'ububasha bwo gushyira gufata ibyemezo ntawe mugishije inama, ubushobozi busa n'ubungana. Niyo mpamvu rero byanagoye Iran, byanagoye Israel cyane kurimbura cyangwa se kurangiza ubutegetsi bwa Iran. N'uyu munsi bakaba bagihanganye, kandi ubona ko bagihanganye ku mbaraga nk'izo batangiranye, kabone n'ubwo ubona igihugu rimwe na rimwe ibice bimwe na bimwe byabaye umusaka, ariko kandi na Iran nayo yemeza kwiba yarashe muri Israel n'ubwo bwose batabigaragaza. No ku bandi batandukanye basanzwe bakorana na leta z'ubumwe za Amerika muri bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati, nk'uko twagiye tubigarukaho ndetse unabistatinga cyane ibingibi binacuruza nabyo peteroli nk'uko bivugaga. Hari amakuru agaragaye kuri Global Surveillance hano, urabona ko izi ndege z'intambara hanini ko ingendo ziba ziri gukora ari igihe biba ngombwa ko zijyana n'iziri bugende ziyiha igitoro. Bikavuga ko ku mugoroba abonye ko mu majyaruguru Iran harashwe, ariko bisa nkaho byari byahujwe ngo na accident yahabereye, ariko bakuru menshi bemeza ko ari ibitero bishya bya Israel na Amerika ku ruganda rukora drone ndetse n'uruganda ruteranya amato. Ubwo ni hafi y'inyanja Caspian, niho hakunze kubakwa inganda nk'izo ngizo. Ngira ngo iyi ni ifoto yafashwe igaragaza nyine ino ndege igenda iha amavuta iyi ni fighter jet, iyo ni intambara muri rusange. Hanyuma rero Iran launches drone attack, ibi nibyo bimwe twavuzeho hariya ku bwato bwa Amerika hagabwa ibitero cyane. Amerika ifite amato menshi, ifite zino destroyers, ni tuno twato dutoya, akazana bya byato binini biri hano hafi rwose
aya mazi hano hafi muri ibi bice niho baherereye hatari kukwanya kuko bavuga ko ari muri mayiro 200 amato ya mbere Amerika ari muri mayiro 200 tukituruka muri Hormuz. Ubwo bivuze ko ni muri bino bice hafi aha muri aya mazi magari niho bari kuko hano batangiye igihugu cya Oman. Joseph gira ngo ni ibitwa dufite abakunzi bacu n'ibingibi byo mu burasirazuba bwo hagati bw'isi buri gucya haza ayandi makuru, ibyemezo biri gufatwa n'impande zombi. Hari abahuza bashaka kujyana gusubiza ibihugu byombi mu biganiro kugira ngo barebe kubyibuze isi yakunamurwaho n'igitutu cy'ibiciro biri kuzamuka bishingiye kuri aya mavuta akomoka mu burasirazuba bwo hagati. Ngira ngo umunsi ku munsi tuzatugenda tugaruka kuri izi nkuru tukubwira icyo upfana nazo, ariko kandi tugamije no kuguha update ikigezweho kugira ngo umenye niba ari ukwirinda cyangwa se niba ari ubusengera bikore ko byose birashoboka. Ariko dusoreze kuri iyi nkuru, urabona ko hano hitwa Miyako mu Buyapani. Uriya mutingi turi ku kigero cya 4 n'ibice cya 7 n'ibice 4. Hano hari buze kuba tsunami kubera ko ibyitwa Richter scale zire ipima imitingi tundumva igarukira ku 8. Bivuze ko hari umutingi turi ku rugero rwa 80 hafi kwijana. Rusatiro rwa nyuma bivuze ko rwose mu Buyapani biteguye tsunami. Ndi nabyo ndibona bari kuvuga hano powerful earthquake has struck northern Japan mu majyaruguru y'Ubuyapani. Bisa nkaho rwose bigiye guteza tsunami mu bice byegera hariya. Abaturage batangiye kuburira abantu by'umwihariko abatuye ahitwa Tohoku ko bashobora kujya cyangwa se kurira imisozi kujya mu bice birebire cyane, nibura kubera ko bari gutekereza ko umuraba ushobora kuzamuka metero 3 uvuye kuri space cyangwa se hahandi ku amazi abari bisanzwe. Metero 3 ni igipimo kirekire cyane. Amazi yatumbagiye gutyo ashobora gusenya kandi akaba yakoze n'ubundi ari busenye kubera ko n'ubundi ngo tsunami ngira cyari kwikora. Ubwo nyine bafite ibyuma bibireba cyane, ubwo bari kubibona ko mu nda y'isi cyangwa se muri amazi magari byakomeretse. Ngaho rero harimo imiraba myinshi. Reka tudushimira abakunzi ba Fobiz official ndetse na Semugeshi Bayingana Dossier Analytique. Ubwo amakuru n'ibiganiro byacu byo abarahagaruka. Ndabashimiye cyane.